ngicela thina ngabani ngoYesu osindisayo. ngoYesu oqala izinto kabutsha. Haleluya. Usengumuntu omtsha inkonzo yabantu abatsha. Haleluya. Ngizoshumayela ngithetha nomuntu omtsha. Haleluya. Ilizwi lanamhlanje lilizwi elithetha nomuntu omtsha. Haleluya. Ngoba sizothetha nomuntu omtsha, wonke umuntu ozalwe nguYesu Kristu umenze wasisidalwa esitsha. Noma ubungekade omkhulu kodwa manje isidalwa esitsha. Umuntu omtsha ngoba sezulwini. Haleluya. Ngoba impilo yakho yakudala lebumdala kuyo idlulile. Songene kwimpilo entsha namhlanje. Ngizothetha nomuntu omtsha. Ngiqala kamnandi ngomuntu omtsha oyamkele namhlanje inkosi omtsha kusini. Haleluya. Sizothetha ngendaba yomuntu omtsha. Haleluya. uThixo makanibusiseke baba. Haleluya. Siphathe namabhayibheli wethu sonke thina sinawo. Haleluya. Umfundisi nomakhelwane naye xa engenalo iBhayibheli. Haleluya bazalwane. Ukuze naye akwazi ukuba ayibone le nto ayisezibhalweni. Haleluya. Sizovula incwadi kaLuka. Asizudla ixesha. Haleluya bazalwane. Kunenye inkonzo efuna ibilandele xa ndisuka apha. Haleluya bazalwane. Ebaluleke kakhulu. Haleluya bazalwane. Inkonzo ebaluleke kakhulu, inkonzo yesivumelwano. Haleluya bazalwane. Masenge incwadi kaLuka, uLuka 3, sibheke uverse 23. Sizobamba uverse 23 yedwa. Xa siphuma apha siye kwenye incwadi kaTimothy wokuqala. Incwadi kaTimothy wokuqala sibheke uchapter 4 sibe sesiqala kuverse 12 sehle nayo. Ngoku sijonga uLuka 3 verse 23. Osayifumene ngicela nifundele yona ngeSixhosa. Isihloko sithi umlibo wokuzalwa kukaYesu. Yes. Ukuqala kwakhe ukufundisa uYesu wayemalunga neminyaka 30 ezelwe. Kwakusithiwa ungunyana kaYosefu kaEli. Sibamba apho etata. Amen. NgesiZulu ithi izizukulwane zikaJesu 23. Yena uJesu uqala kwakhe wayeneminyaka 30 eyindodana njengokushiwoyo kaJosefu kaEli. Ngicela siye kwincwadi kaTimothy wokuqala chapter 4 verse 12. Sehle nayo. Timothy wokuqala chapter 4 verse 12. Ithi yona, musa ukuvuma ukudelwa ngabantu ngenxa yokuba usemncinci. Yiba ngumzekelo kuwo onke amakholwa ngentetho yakho, ngokuziphatha, ngothando, ngentembeko nangobunyulu. Tethi hlala ubafundela izibhalo, ushumayela, ufundisa, ndide ndifike apho. 14. Uze ungadlali ngesipho sikaThixo osifumene ngenxa yamazwi awodwa avela kuThixo xa wawubekwa izandla ngamadoda amakhulu ebandla. 15. Zityise ezi ndawo, ungene nzulu kuzo, ukuze icace kuye wonke ubani inkqubela yakho. Yinyamekele into oyenzayo, uyinyamekele nemfundiso yakho. Yithi rhoqo uyigcine le miyalelo, ukuze ngokwenjenjalo usindise nabo bakuphulaphulayo. Okay, ngesizulu ithi uPawulu ululeka uTimotheyu abe yisibonelo, athembeke enkonzweni. Verse 12.
Makungabikho muntu odelela ubusha bakho, kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. 13 Nakekela ukufunda nokuyala nokufundisa ngize ngifike. 14 Ungasidebeseli isiphiwo esikuwe owasiphiwa ngezwi lokuprofetha nangokubekwa izandla ngamalunga. 15 Nakekela lezo zinto ume kuzo ukuze ukuqhubeka kwakho kugqame kubo bonke. Ziqaphele wena kanye nesifundiso ume kulezo zinto, ngokuba ngokwenza lokho uyakuzisindisa wena nabakuzwayo. Hallelujah. Dadufuna ngicela uthandaze lelizwe sesilifundile. Selivelile kubena uThixo wethu ngcwele, uncede umntana wakho Nkosi uzolifunda phezu kwempilo zethu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Amen. La siqale khona ukufunda, sifunda khona ngoYesu. Hallelujah bazalwane. uYesu Kristu ukuxeliswa imbali yakhe kwelibali. Xa kuthethwa ngembali kaYesu, into endifuna siyiphawule, sizothatha nansi into ngoYesu Kristu. Kuthethwa ukuqala kaYesu Kristu ukwenza iministry, ukuqala kwakhe ukwenza imimangaliso, ukuqala kwakhe ukujika amanzi abe yiwayini, ukuqala kwakhe ukuphilisa abantu, ukuqala kwakhe kokwenza lento wayeyizele emhlabeni. Hallelujah bazalwane. Uyiqala eneminyaka eyi-30. Hallelujah bazalwane. Bathi engathi i-30. Hallelujah. Abatsho kakuhle bathi ube na 33. Hallelujah bazalwane. I-33 itsho ukuthi uYesu Kristu uyiqale iministry yakhe nomsebenzi awuthunywe nguThixo engumuntu omtsha. Hallelujah bazalwane. Ngokweminyaka ebekelwe ulutsha yi-35 apho khona kuphela ntoni bazalwane? Ulutsha. Xa sowungapha kwe-35 usuke sowudlulile elutsheni. Hallelujah bazalwane. But xa usengapha kwe-35 uselulutsha. Hallelujah bazalwane. Amen. Ke uYesu Kristu uzenze zonke izinto bezenza, ezenza engumuntu omtsha. Lithi ilizwi kalithetha ebeshumayela ngendlela ehlukile kunendlela ababhali ebebeshumayela ngayo, ngoba ababhali bona bebeshumayela bebonisa into okubana baphansi kwabanye abantu, kumele bathethe njengabantu abaphansi kwabanye abantu, kunabantu abaphansi kwabo. Kodwa uYesu Kristu mayithetha yena eshumayela, ubeshumayela njengomuntu onegunya. Abantu bebemangaliswa indlela ashumayela ngayo, baze bambuza ukuthi ushumayela ngeliphi igunya, ulithathaphi igunya, kubani okunika igunya, lezi zinto ozenzayo uzenza ngeliphi igunya? Muntu omtsha unegunya olinikwe emazulwini, ligunya lakho loba ube mtsha. Hallelujah. Ebutsheni bakho lithi ilizwi ungavumeli kube khona umuntu ozadela ukuthi umtsha, ngoba wena umuntu omtsha kukhona izinto ofanele uzenze ngamandla obutsha, ngogcobo lobutsha bakho. Hallelujah. La usenamandla khona uyithanda inkosi, uyidumise inkosi. Hallelujah bazalwane. Ngamandla obusha bakho, ngamandla obusha bethu thina njengabantu abasha, into esifuna ukuyenza, sifuna ukuhamba siyozonwabisa. Hallelujah. Siyogqiba amandla ethu ezindlwaleni, siyogqiba amandla ethu ezipatini naseziyolweni. Nkosi Yesu. Lo nto yenza ukuthi uThixo xa sesiguquka sifuna ukuguquka sesingamaxhego. Sifuna ukuguquka la sesingasenamandla khona, sesi-useless nasembusweni kaThixo, sekungekho nto sizawuyenza ebalulekileyo. Kodwa kufanele sigijimele ivangeli kaYesu, sigijimele lento uYesu azosifela uba siyenza apha emhlabeni, sigijimele sisenamandla. Usemncane njengoPopayi lo. Hallelujah. Ugijime ngale nto, ugijime nayo. Hallelujah. Usenamandla, usakwazi uhamba uye kwezinye izizwe, usakwazi ukunyamezelana neemeko ngamandla obusha bakho. Hallelujah. Uzigcine njengomuntu omtsha, uzigcinele inkosi, set apart for the Lord, anointed for the Lord, for the work of the Lord. Yes. Ukhethiwe wabeka ecaleni. Hallelujah. Umuntu omtsha uthandiwe nguThixo. Nkosi yami. Naxa ethetha uThixo uthanda abantwana, wayo uThixo uthanda abantwana, uthi uThixo mayithetha noNansika noMpostile. Hallelujah bazalwane.
umpostile xa ithela naye uPetros, haleluya, uthi Petros yondla, haleluya bazalwane, yondla amatakane, haleluya bazalwane, uqalwa ngamatakane, ngesilungu uthi Petros feed my lambs. Uqalwa ngantoni bazalwane? Lambs. Ama-lambs zintoni bazalwane? Amatikane, amaqhwane, haleluya bazalwane. Kuthiwe Petros yondla izimvu zami. Ngamanye amagama izimvu ziza emvani kwantoni? Kwamatakane. Qala kunakekelwe ntoni? Amatakane. Uthi uYesu Kristu uba lithanga nifane nabantwana asoze nithini? Ngamanye amagama umbuso kaThixo ngowabantu abatsha. Umbuso kaThixo ngowabantu abatsha, ngowabantwana. Haleluya bazalwane. Xa ungumntwana fanele uthini bazalwane? Uzigqaje ngobutsha bakho, uzigwagwise, uzidle ngobutsha bakho, uyenze lento yensindiso usebutsheni bakho, usemandleni obutsha bakho, uselungelweni lobutsha bakho. Yes. Uthixo ufuna umseve ngobuvejini bakho. Haleluya bazalwane. Intombi ezazingamavejini ezazinjani bazalwane? Ezazizihlakaniphi neziziyatha. Kodwa zonke zazinjani? Zazingamavejini, zilinde ntoni? Umyeni. Uthixo ukhonzwa ngani? Ngobuvejini. Xa uzawuthatha ubuvejini bakho uyobudlakaza ubuye songasenabo uzokhonza uThixo ungasenabo, yayibona bakhona into soyiluzile already. Uzokhonza uThixo ukhona into oyiziluzileyo. Kodwa uThixo ufuna umkhonze ngobuvejini bakho, ngobuntombi bakho, ngobutsha bakho, ngobunsizwa bakho, ngamandla obunsizwa bakho, ngoba naye uJesu uyenze njalo lento eyinsizwa. Ulmanje intombi zeJerusalema ningandilileli mna zilileleni nina. Haleluya bazalwane. Uthetha nolutsha address usemnqamlezweni. Zintombi zantoni zeJerusalema ningandilileli mna zilileleni nina. Ngamanye amagama lilelani ntoni? Ubuntombi benu. uSathane afuna ntoni? Ukubuthatha. uSathane is after pureness. Haleluya bazalwane. Akafuna abantu abatsha babe pure. Ufuna abantu abatsha abangcolise ukuze bangakwazi ukwamkeleka phambi kwathi, ukuze bangakwazi ukukhonza uThixo, ukuze amandla wobutsha bakho. Hey, mawumuntu omtsha mawubeka izandla khona umehluko xa ulivejini. Abantu bayaphila ngamandla obuvejini, ngamandla okuziphatha kahle, ngamandla obungcwele wobutsha bakho, ukwehlula abantu abadala asebedlule ezintweni wena ungakadluli kuzo, kodwa uphethe nje ubungcwele, uyisasele ubungcwele nokuziphatha kahle. Haleluya bazalwane. Uma uziphethe kahle zikhona into eziza kwedlula emhlabeni ezimbi ezehlela abanye abantu. Kunemeko ongeke ungene kuzo ngenxa yokuthi uziphethe kahle umhlaba. Zininzi into eziza kudlula. Haleluya. Haleluya bazalwane. Abanye abantu ngenxa yokudla ubutsha babo, uSathane ubabambe besedla ubutsha babo, baloya bathathela izinto zabo, bathathela imisebenzi, bathathela imali zabo, bathathela amangomso wabo, abasenawo amangomso. Haleluya bazalwane. Ngoku safanele beze kuThixo abathini abarestorela ababuyisele. Haleluya. Haleluya. Sokumele beze kuYesu abarestorela. Haleluya. Uyabuyisela ubuvejini, uyabuyisela uyazibuyisela zonke lezi umuntu alahlekene nazo. Akusokuphela kwendaba. It's not over. It's not too late. But it is time for you to come back to the Lord and say, I'm sorry, Lord. I did not know. Azange ndazi Nkosi. Ngenze ngobuyathi. Ngenze ngokungazi. Ngenze ngokudelela. Ncede Nkosi. Uma umpostile ethetha lana, umpostile Paul uthetha naye uTimotheo. Haleluya bazalwane. uTimothy. Haleluya. Uyamyala uTimothy. Haleluya. Uthi Timothy ungavumi ngobutsha bakho. Ungavumi ubutsha bakho budelele kubekele kuqala uba hayi wena usesemtsha. Mayingabi ireason yoba usesemtsha ngekwazi ukwenza izinto ngenxa yoba usesemtsha. Yala kakutsho kanjalo. Khumbula isiphiwo
owasinikwa sona ubekwe izandla leso siphiwo isona kumele usebenze siyaxela izinto ofana nomuntu omtsha kunezinto ezibali ukuthi umuntu omtsha makazenze kuthiwe makathini mazana makanakekele kukhona izinto omele uzinakekele umuntu omtsha ngoba lezi zinto kufaneleke zihlale kuwe njengesikhali zamantunga uziphathe kahle ukuthi lezi zinto uma ungaziluza kukhona into umonakalo ozawenzeka kukhona idelay ezowenzeka empilweni yakho yaswaye kumele uzinakekele lezi zinto ziyamandla ziphathelana nengomuso lakho kukhona indaba ethi kufanele sifunde ukunakekele ukufunda mntu omtsha funda esikolweni iy'ncwadi zasesikolweni funda izinto zikaNkulunkulu funda izwi likaNkulunkulu unakekele funda mntu omtsha funda ukwenza izinto engathiko funda ukwenza izinto ekhaleni funda mntu omtsha uNkulunkulu ufuna ukuthi ufunde uyaba ngale ndaba kuthiwa makafunde mntu omtsha umsebenzi womuntu omtsha ufunda akafunde esikolweni umuntu omtsha akafunde emsebenzi akafunde yonke indawo akafunde yonke izwi akafunde impilo umuntu omtsha ukuthi abantu baphila kanjani ukuthi abantu kufanele baphile kanjani ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu baphile kanjani funda mntu omtsha mama nawe umuntu omtsha baba nawe umuntu omtsha ngoba umsha enkosini mani qalisele nayo indaba haleluya ezulwini njengokuthi uJesu wafa 33 years haleluya bazalwane umeshana siphambanene bena 33 years haleluya bazalwane ushumayele for 3 years because uyiqale na 30 masefa ufese na 33 years ushumayele for 3 years uma efa uYesu haleluya la age afike kuye umzimba wakhe haleluya bazalwane ezulwini mayifika yafike yaphozwa haleluya bazalwane yafike yaphozwa ezulwini wonke umuntu ongena ezulwini ngokusindiswa isimilo sakhe nomzimba wakhe u-33 years unamandla ku-33 years nembonakalo yakhe imbonakalo yokuthi una-33 years noma ungafika inkonde nawufika ezulwini uzafike ubuyele ku-33 years nawufika kula age ye-33 years but ngenxa yoba sewusebenzile wamsebenzela uThixo sewuyinkonde ngokukaThixo kuzawutshintshwa nje indivezi zakho zikhombise into yobana unjani umdala ufe umdala that means uyi-elder hiyo imark kodwa umzimba wona nembonakalo yakho izabe isithi una 33 years haleluya ngenxa yendaba ukuthi uYesu Kristu ufena 33 years wonke umuntu okholwayo nomuntu oyezulwini ongenayo ubekwa kwi-33 years because ufike yaphozwa i-age uba abasadluli haleluya abasadluli haleluya nawe usazabuyela ku-33 years noma sowudlulile usazabuyela ku-33 years walizwayo ndisithi kuyarestorwa ziyabuyisela izinto ezilahlekile ziyabuyiselwa nenzuzo yazo iphindiwe it's a running over it's a running over it's a running over it's a press down kuyapressa down igwaliso bazalwane kazibuyisela izinto zakho esikali esihle mntu omtsha zonke into zakho zabuyiselwa ngesikhathi ungakhathazeki izolo lakho uthi uNkulunkulu ningasacabangi lokucabanga ngezolo lethu ningayicingi into eyenzeka izolo but ngokuphokophelana entweni eziphambi kwethu ngoba kukhulu okubekwe phambi kwethu mntu omtsha kukhulu osamelene nabo haleluya kukhulu okuhle ukulungiselana wena mntu omtsha nami gijima ngamandla obusha bami ngigijima ngamandla obusha bami akhona lamandla engiwatholaka kamoyeni kodwa afika adibane namandla obusha bami masangenza izinto zizenza izinto ngelungelo lami haleluya lobusha negunya lami lobusha nawe mntu omtsha fanele uzenzele izinto haleluya kuthiwa le nto lefana ukuyenza ukuze ube njani umuntu omtsha ube isibonelo ube umzekelo ekuhlaleni ube ngumzekelo wokubuyisela kwezinto ukuthi umuntu uyakwazi uba abantu sebehlekise ngaye sebeyinhlekisa waba ngumzekelo wabantu abangaphulaphulanga haleluya kodwa uThixo ambuyisele masembuyisela kube umzekelo ukuthi uThixo uyakwazi ukubuyisela ngoba uThixo ufuna ubufakazi nodumo lwe kuye impilo yakho kumele adunyiswe
ungabheki lesimo obhekene naso njengamanje. But wena ufuna ukuba isibonelo sakusasa. Ukuthi bonke abantwana abafundiswa bafundiswe ngawo uba nifane nabani. Hallelujah. Nifane noPopayi. Hallelujah. Nifane nobani noLukhaya. Hallelujah. Nifane nobani ubani uZaza. Hallelujah. Nifane noZaza. Hallelujah. Nifane noZanele. Hallelujah. Isibonelo sani bazalwane somuntu omtsha eba isibonelo phi ekuhlaleni. Azigcine kakuhle umuntu omtsha. Hallelujah bazalwane. Agcine none uzi Jesus. Zikaphele wena kanye nesifundo. Hallelujah. Ume kulezo zinto ngokuba ngokwenza lokho uyazi uyakuzisindisa wena nabakuzwayo. Kunesifundiso kumele utheni bazalwane ume kuso. Kunesifundiso kumele ume kuso. Uthi lesifundiso lesengakufundisa sona mina Mpostile kufanele ume kuso. Uzigcine lezi zinto ngoba mawenze njalo uyazisindisa bani wena. Uma uqeda kusindisa wena usindisa nabakuzwayo. Nto kusho ukuthi khona kumele uzikhulume. Kunento ofanele uzithethe. Lezi zinto mawuzithetha izinto ezizawusindisa abakuvayo. Kukhona ukusinda mawuthile lesifundiso sika Yesu. Ngoba uthi uMpostile uba kukhona ingelosi efikayo ishumayele ivangeli ngaphandle lelivangeli esalifundisa lona lokuqala ayingalithandi. Noma kufika uMpostile noma kufika umprofeti noma kufika oluphi uhlanga kodwa mengafundisi lento sanifundisa yona ningayithandi. Shukuthi lesifundiso kumele usigcine lesi ukuthi Yesu uyisiseko. Hallelujah. Ukuthi uYesu uyabuya. Hallelujah. Uzolanda ibandla labantu abazigcine begcwele. Hallelujah. Abantu abashiye konke bazina abantu abasha. Sibasha sonke Nkosini. Sibasha sonke senziwe sababatsha. Asho njalo amaKorinti. Hallelujah. Awesibili chapter 5 verse 17. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Asho kanjalo. Athi kwakuKristu isidalwa esisha. Into zezolo zonke zidlulile. Bonani izinto zakhe zonke zisuke zabanja. Sibanja mzalwane. Sibanja into zakho une new start. Hallelujah bazalwane. Une new beginning. Hallelujah bazalwane. There's a new way of doing things. Wenza izinto ngezingathini. Xa wenza izinto ngosofuna ukwazi uba ilizwi lithini ngale. Ilizwi liyavumela ukuthi yenze lento na. If it's an information and was against, God is well information. No one has a moon stop and the stop. Mighty God, don't shout Pilares. Hallelujah. Let's peel. Don't let's peel. We're not pure sneaking. Let's pure spawner. That's why you root us in the bed along a public. If nobody see, see, Nabana. Abandobacha, but pure. Abandobacha, baby, and get a spawn about the sheep of Abana. That's why about touch about so they were pumping was Simone see for Sam. I was in Domcha, something say, or look something say a goose. My God. Amen. Yem dom chak fu Yesu Kristo. Yem dom chu ngashinda uyapho. Uma uvukela umoya wombuso ungashinda uyapho yobutsha. Uzikhumbula ukuthi manzazi umntom chuthi ngubani. Zazi ukuthi enkosini ubani. Haleluya basabani. Ngoba kunezinto kumele uziqaphele. Kunezinto ofanele uzigcine. Nakekela ukufunda. Nokuyala nokufundisa. Ngize ngifike. Uthi uJesu ngize benze njani baselani? Ngize ngifike. uYesu uyabuya khona ufuna uzigcine ade abuye. Hallelujah baselani. Afanele uzigcina until a certain age. Kunezinto okufanele zigcinwe until umuntu abe 18 years. Asena 18 years that means une license yokwenza noba sesiphi isolo. Kuthe mntanami ngoku sowungazibonela. Mntanami ngoku sowudlulile ezandleni zami. Sowuna 18 years. Nasebottle store kuthiwa abantu abangathengisela utywala xa benesitani 18. Basebena 18 that means mabasele. Kodwa uthi uYesu kunento ofanele ugcine ade yena athini? Afike. Hayi 18 years. Hayi 33 years. But ade athi yena afike. Kumele afike ufanele uzigcine. Mighty God. Hallelujah. Njengentombi ezilishumi zazilinda umyeni. Mawuyintombi, hallelujah, uyalinda umyeni.
uyahlala ngomntombi bakho ulinda umyeni. Ilula ke leyo ukulinda umyeni. Ayifani nokuya kwaYesu. Ngoba ulinde umyeni ozafika anytime soon. Hallelujah bazalwane. Umyeni ufika kuqala before ufike bani uYesu. Hallelujah bazalwane. Oh my God. Hallelujah bazalwane. Nami uyinsizwa ulinda umfazi wakho. Hallelujah. Uyamlinda uzamthatha ngesikhathi namela mawumyeni mawuyinsizwa. Hallelujah. Iqhomeke kuwe. Ukuthi umthatha nini unkosikazi. Ngoba by the time uthatha unkosikazi kukhona izinto obongathi uzigcina uziyeka uzigcina ngoba sotheni somtholile unkosikazi. Hallelujah bazalwane. Kodwa khona izinto fanele ugcine adabuye. Ukuyala. Hallelujah bazalwane. Ukufunda, ukuyala, ukufundisa. Hallelujah bazalwane. Izinto fanele uzenze. Ehlaleni kufanele ufundise. Ebandleni fanele ufundise. Ekhaya kumele ufundise. Inkonzo yomuntu omsha emsebenzini, inkonzo yomuntu omsha umsha kuThixo, umsha kuYesu. Fanele ufundise. Hallelujah. Fanele uyale. Uyala ngokwesu ngathi uthi silathixo alifuni kwenziwe kanje. Thixo akafuni kwenziwe kanje. uThixo ufuna kwenziwe kanje. Lithi lizwe uyala ngesu. Ngebazalwane kuyayalwa ngesu. Ngebazalwane kuyafundiswa ngesu. Ngebazalwane liyafunda ilizwi. Mawumuntu omsha. Mawumuntu omsha enkosini. Mighty God. Hallelujah bazalwane. Amen. Ungavumi ukudelwa. Hallelujah. Kukhona izinto ezibaliwe. Hallelujah. Kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi. Yiba isibonelo kwabanjani? Kwabakholwayo ngezwi. Hallelujah bazalwane. Nangentoni nangenkambo nangehambo yakho uyakhonza uThixo. Uhamba istep ohamba ngazo ngeke uhambe ngathi ipansula ngathi khona esiphukayo ngamba ufunibonela. Hallelujah bazalwane. Ngeke uthi umzalwane. Hallelujah. Uhamba kanje unento ezibhafayo. Hallelujah bazalwane. Unento ezibhafayo. Nento ezikhukhumalayo ezihambisana ntoni ehambisa kanje. Indlela yokufundisa. Ukhona inkambo fanele ube nayo. Ukhona inkambo fanele ube nayo. Mawuhambe njengomuntu ozithobile, njengomuntu ofundile, ufunde izwa nje. Njengomuntu osifundile, njengomuntu othobekileyo, njengomuntu onesidima. Njengomuntu onekhathagori yakhe. Hallelujah. Uyazazi mawuhambe ukuthi uhamba kanjani. Uyahlola izinto uhamba. Mama uzovekela ngami. Hallelujah. Uhamba nje ungathi khona ekusindayo. Uyasindeka. Hallelujah. Hallelujah. Mawuhamba ufuna ukubonakala ukuthi uhamba umuntu onengqondo ophilile la. Hallelujah. Uhamba umuntu ohlelelekile. Ohlelekile la engqondweni. Hallelujah. Hayi umuntu ophambene. Hayi umuntu ohamba nelizwe. Hallelujah. Hayi umuntu ohamba fashion. Kodwa umuntu ohamba noYesu. Ahlola izinto obheka izinto. Njalo wena ulenje ukuthi ubone ukuthi lento right noma wrong. Yes. Usho uhamba nje uyabona abantu abaright ba lona umuntu wrong lona uright. Uyakwazi ukwehlula izinto. Hallelujah. Uyayibona ingozi ingekafika. But mawulibele ukwenza kanje awuboni nemoto sokushayisa. Ngoba uphisa uyabhamba bakushayela amakhwelo ngapha uhamba lento yakho imoto yavela ngapha. Hallelujah bazalwane. Kunenkambo fanele uhambe yona. Hallelujah bazalwane. Nangothando umuntu omthulo othando. Umuntu omthulo othando. But abantu abatsha mabe nothando bacimba ithando abanalo. Luthando le-boyfriend, luthando le-girlfriend. Babhalelana ileta. Hallelujah. Babe sikoneni. Abaluthando. Understand lo thando. Babhizi badlala imiculo ye-R&B. Hallelujah bazalwane. Abantu understand uthando. Into abanayo uthando. Banike uthando. Uhanjwa ngothando. Uyanakekela uthando. Hallelujah. Lo thando ukuthi ulinika bani. Hallelujah bazalwane. Luthando olunike ukuze ulinike umyeni. Luthando olunike ukuze ulinike ntoni inkosikazi. But manifika lo thando ungakholwa ungamazi uthi ungafundanga awulazi lo thando fanele ulikhithe njani. Hallelujah. Uhamba ulifaka nalapho ongafanele ufake. Lize lumoshe lo thando. Ulimane ngenxa yothando. Ngenxa yobuthanda umuntu osisidakwa nawe ufanele ube sisidakwa. Ngenxa yobuthanda umuntu oyinyanga nawe ufanele uhlale uhlale. Ngenxa yoba uthanda umuntu omthakathi kumele uhambisane nendlela zakhe zokuthakatha.
inxa loluthando ufuna ukunakekela lothando ulibheke lingakuhlobekisi Nkosi yami. lingafaka ezintweni Jesus. lothando onalo Yeah. inakekele Yeah. liyingozi kuwe liyingozi kulomuntu ozomthanda Yeah. funa ukunakekela funa ufunde ngalothando uyalicacisa kumpostoli Pawulos uthando uthi into enjani uthi ngisekade umsini alifuna okungokwalo lolu thando lakho lunjani liqaphela lothando lakho lunjani lothando lakho lihlolisisise that's why kumele ufunde ngalo ukuthi uthando into enjani ukuthi ufuna kuthandanwe kanjani kunendlela ukuthi bafuna kuthandanwe ngayo kodwa uma ungafundanga uthatha uthando lakho lifake endaweni ezirong uyolifaka ebantwini abarong untombazana nje ufuna umfana ofaka amanciko ufuna umfana ofaka amachain umfana onamathathu umfana onekhati ezisabisayo ofaka ibhlukwe ayijeki aveza ama-underwear uthanda lothando yolinika umuntu onjalo awuyibona ifuture yakho iyiphi lapho umuntu wakhona ubhizi ufaka amabhlukwe amakhulu uyavasa ngapho uthetha yedwa apha endleleni uyakhona kunento azibonayo apha endleleni uyomnika nolothando lothando nakekela uthando unika umuntu onjalo uthando be careful ngothando haleluya bazalwane uyinsizwa nje uyonika umuntu ofaka lezi zinto okuthiwa nasika amahelane lanto ezakhona lezi ezinyanyiswayo ne-makeup umuntu uyambona uba nje ufaka udaka ebusweni haleluya bazalwane uyothatha uthando lwakho lolufaka odakeni into onodaka ebusweni iyapho into ethatha udaka ufaka udaka ebusweni ngenxa yoba ufihla ubuyena akana-confidence akazazi ungubani uyonika umuntu ongazazi uba ungubani akadlale ngothando lakho umuntu ongakazazi haleluya bazalwane umuntu uyahamba nje ufake into eveze ikaba ngapha esikabeni ufakwe uyomnika uthando uyinsizwa uyomnika ithando uyodlala ngothando lwakho uyanika umuntu amansika ijini le ayikhosha apha phambili haleluya iyavula intshwa nje ngezipho apha phambili leliqhosha leliyekwe lithi ipenti inyusi ivela apha esineni kube sokufakwa intansika uyonika umuntu onjalo uthando nayindlela endleleni uhamba uveza ipenti akavalanga kahle amatsheni uyinsizwa nje uyonika uthando umuntu ufake inansi yakuthiwa yintoni itsuli ngaphandle uyomnika uthando kuthiwa nakekela uthando uyalinakekela kuthando uma unika umuntu onjalo be careful into omshamela ufunde manje ungahambi yonikisa uthando lwakho haleluya emntwini ongalazi uthando bayintoni ongazazi ungubani haleluya umuntu obothiwe isibotho osebenzela omnye umbuso ongawazi uyomnika uthando aza kulimaza kwangalo uthando ngoba baninzi abantu abazibulele ngenxa yothando ngoba uthi amahamba onika umuntu orong uthando lo muntu orong wangaliphathi kahle wangaliphathi kahle uthando uyabona lo muntu uyandishiya lo muntu undenza zonke izinto ezimbi uyisilwane wenza izinto zobusilwane ngoba uyothanda isilwane wena awusiboni ba isilwane lesi abantu bazihenga ashile etabhale phansi ba yabona nje bendukuthanda ke ndifile ngenxa yakho ubedlela ngenadaba nawe akalazi othanda omnikazi wena usibulele ngenxa yonganakekela intoni uthando nakekela uthando lakho uligcine unkokose ulinike umuntu oright ombonayo ba lo noko ubomi mami nganethemba uyayazi inkosi at least lo muntu lo unenhlonipho at least lo muntu usiphethe kahle at least lo muntu unempawu zoba sisibone Nkosi yami. unempawu zokuba siye kule ndawo uThixo andifuna inasekhaya kuyalinda xa uyibona into ayiyo phuma kuyo noma sozifakile xa uyibona uba yiyo phuma phuma usaphila phuma nobomi bakho phuma nensindiso yakho phuma noyesu yakho phuma kweso sinto kunezinto fanele uzinakekele
Unikiwe ukunakekela mzalwane. Kuthiwe nakekela mzalwane. Nangokuhlaziyeka. Haleluya mzalwane. Ukuhlaziyeka bazalwane ubani? Ukushiya izinto ezingcolisayo. Ukuphuma ezintweni ezithethisayo. Kunezinto ezithethisayo. Uthi uyenza into kube khona isankwe. Kuthi hayi nawe uyayenza nje. Nawe uyayenza usindiswe yena kwathi nawe uyayenza. Wena waye ungafani nobani. Kanti wena kunjani na ngoba le yakho ayifani nobani. Obani siba nabo endaweni ezithile bayaya. Wena ithende yakho. Nkosi hlaziye. Ayuhlola. Emntwana uyahlola. Ngisahle kahle na. Awuka ikonje kunabantu ofuna lethi ngiphila isesenjalo. Ngiyabuza. Mawubuza uyahlaziya. Haleluya mzalwane. Namasonga asayiva kahle ayisayiva haleluya. Kukhona abantu xa songasayiva insindiso usuke kwenze njani? Kufanele wenze njani ke masonga asayiva? Mas sendiyabhoreka lenze sendihalela uba ne-boyfriend. Kukhona into endihalelisa i-boyfriend. Kukhona into endihalelisa intombazana. Haleluya. Uyafuna ubuza mase uhalela uba nentombazana fanele kwenze njani? Bazalwane siyabuza xa ubuza uyahlaziya. Haleluya. Ubuza ndingaba naye kulungile uba ne-boyfriend. Ndingaba naye boyfriend. Ndingaba naye boyfriend dada. Into elungile uba ne-boyfriend. Abangani bami ne-boyfriend. Uyabuzisa ubuzisa uyahlaziya ngoba uzawuxela hayi boyfriend ayifuneki funeka uyifumane mase uthe kwathi. Kube nemiqathango kube nemithetho kube nezibofana zilandele. Mawenza izinto kukhona indlela yokwenza izinto. Yebantu abasha hayi namhlanje siyahlaziya into zikaThixo. Amen. Siyahlaziya into zikaThixo. Yes, Kubev. Nkosi. Nakekela lezo zinto. Ume kuzo. Ukuze ukuqhubeka kwakho ugqame kubo bonke. Ukuhamba kwakho baqhubeka kufanele ugqame. Ngalizwayo mabebuza bezothi waye ungafani abanye ngenxa bigqamile yakho ihlaza lezi zabanye. Haleluya sabathi. Nalabo abanye bathi bakuzone ngenxa bawuhlazisa le yabo. Ngenxa le yabo ayifani nale yabo. Haleluya sabathi. Ngenxa le yakho itheni igqamile. Ungabuzi uba utheni yami igqamile. Ungenxa yoba kukhona into obume kuzo. Yo kuyamiwa. Yo my God. Kuyamiwa uphume ebalume. Ume etshatshalazeni. Uthi nisindiswe ndiyintombi. Uthi nisindiswe ndiyinsizwa ntsini. Haleluya sabathi. Uthi andiphatha phatha. Amen. Kuyamiwa kuthiwe hayi sendiyekile utshwala ngoku. Jesus. Ngakuyeka utshwala sendiyekile utshaya ngoku. Baze bathi hayi siyakwazi uyatshaya. Ewe sendiyekile ngoku. Awuthi kuthi ngoku sendiyekile ngoku. Amen. Uhambe ixesha kwami ixesha uthi hayi ndayeka. Ngokudala. Amantombazana ndawayeka. Abafana ndabayeka. Bayayekwa. Ngenxa bakhona into ome kuyo. Uyethathalazela uthi ndime kule nto yokusindiswa ndime kule nto yokuhamba nabadala nabamama. Haleluya sabathi. Bandifundisa ohlobo ndifunde ngohlobo kuyafunda. Kuyafunda kuyagcina kuyamiwa. Kuyaqhutyeka. Haleluya. Mighty God. Kuyaqhutyeka. Ukuze sisindise. Hey, siyazisindisa ngale nto. Asisindisi nje kuphela abanye abantu siyazisindisa. Haleluya. Amen. Ile nto yenza kube lula ukuthi sisindise nabanye abantu. Ngoba masifika siyaxoxa thina senza kanje. Hey, nasenza kanje. Siphumelela kanje. Uyathi intombazana uthi ukhona umuntu tato omsukele nje. Ngiyibona ke le nto. Wamsukela nje ebantwaneni bonke ehlaleni. Wamsukela nje. Wathi undithukile lo mntana. Abantu bayibona bayifani naye. Ukhona izinto ongamelanga sifane nawe. Hey, Nkosi Yesu. Xa kuthiwa ziyakuthelekaniswa nawe uthi ayifani naye. Siyayiva into othi uyenzile kodwa ayifani naye. Ngenxa yoba ume ezintweni ezithile. Kukhona into ofanele ubuzilomle kuzo. Njengomntwana elunyulwa ebeleni.
uzilumle wena. Umntwana udiphendeke ebisi ukuzaphila. Nawe ungenzeka udiphendeke eboyfriendini ukuzuphila. Yo, fanele ukuthini uzilumle. Amen. Yes. Mawuzilumla uzathini uzafunda ukuphila ngaphandle koyise. Mawuzilumla uzafunda ukuphila ngaphandle kweboyfriend, uzafunda ukuphila ngaphandle kwayo noma intoni. Haleluya sabantu. Noma umakhwapheni namakhwapheni uyakwazi ukuphila ngaphandle. Mawuzilumla. Uyazilumla. Uyashiya ezintweni. Amelanga ukuthi kubeke ukuze uphume ezintweni. Phuma ngexesha kusemnandi. Hlukana nabantu ngexesha kusemnandi ungekaliwa, hlukana nabo. Ukuze bangabi nasizathu. Ukuze mabashiye kusemnandi abanasizathu. So uthetha kabi ngenxa yoba ubashiye kusenonkosi. Amen. Phuma mzalwane. Phuma ebanganeni abarongo. Uyaphuma ebanganeni abangayigcinanga into oyigcinile. Ngoba bayakuphazamisa, bayakulinga njalo bayisipili. Njalo bayakulinga, njalo bazovavanyo. Kunabantu abavavanyayo. Suke abantu abavanyayo. Kunabantu abenza izinto eziyi-weakness kuwe. Njalo bayazi ukuthi weakness yini, baza ne-weakness. Kunomuntu, haleluya bazalwane, othi noma uyinsizwa noma uyintombi ufuna ukuphuma emjolweni, but uyazazi lo muntu u-strong, haleluya, uyi-weakness yam, njalo mayifika ufuna uzokuyisa. Like bakuyisa uyahlekwa, yani usebenzi kodwa uyayenza le nto. Ufuna ukuthola amandla okuzilumla kuye. Ufuna ukuthola amandla okuphuma kuye. Umxelele uba kunezinto ezigcinile, kunento ozifundileyo, kunento esezitshintshile ngoku, kunohlelo olutshintshile. And xa ufuna ukuphuma le nto ngoba uyasindiswa, ufuna ukuphupha, uyalwa nalapha ebusweni, uphuma emntwini kakubi. Ngoba ufuna umkhombisa wani, safuna umuntu enza ibhola udlale ngami. Ngoba le nto odlala nami ngayo izabe sesihogweni. Eyona nto siyibalekayo sisihogwe. Eyona nto singafuna abantu baye kuyo sisihogwe. Nama ndifuna uba sesihogweni. Kunento endilwa nazo ngoba ngenxa abantu bafuna sesihogweni. Kuyatshiwa esihogweni, akuna day off, akuna holiday. Kuyatshiwa every day, bayakhala esihogweni. Utshilo Yesu Kristu wathi kunempethu ezingabobhanana ezingafiyo, kunomlilo ongacimiyo khona. Akunala ngokuthi ucimile umlilo wasesihogweni, uvutha everyday. Akumelanga ube lapho umzalwane wami, akumelanga ube lapho umama wami, akumelanga ube lapho tata wami. Kunento ofanele uzigcine, zigcine entsindisweni. Kunezifo ongafananga zikuthola. Izifo zonke bazalwane ziyisibetho. Isibetho sanika uSathane. USathane usinika abantu abangamkholwa ukuthi uba beve isibetho sakhe njengoba naye wabetha. USathane zonke izifo ziqala kuye before zize ebantwini. Yonke into eyisifo la emhlabeni uSathane unayo. USathane ufuna ukuyishela nabantu abamkhonzayo. Abantu abamkhonzayo akekho umuntu okhonza uSathane onganasifo. Inyanga nezangoma zinesifo. Zithi zenza lento yazo zibe zinesifo. Haleluya sabantu. Uve kuthi inyanga isesibhedlela inesifo. Ngoba uSathane nomsebenzi bafuna benesifo sakhe. Abantu bene-HIV nje because bebekhonza uSathane, that's why bene-HIV and AIDS. Umuntu othixo ngeke bene-HIV and AIDS. I-HIV ayimngeni umuntu onothixo, ayimngeni umuntu osindisiwe. Ngeke uve umuntu othi ndandisindisiwe kwafika i-boyfriend yalala nami yandishitulela nge-AIDS. Ngeke isulela. But the moment masowile sowukhona uSathane iyaqala. But ngoba suqala ngalo ngeke ungene. Ngenxa yoba ifika utheni unoYesu. I-HIV iyaphila. Isuka lapha ithi siyaphila. That's why inegama ukuthi iyaphila. Iy'ntsholongwane, kuthiwa zintsholongwane ziyaphila. Haleluya sabantu. Zidla inyama, zidla umzimba. Kunezinto ezidla inyama ezingakwazi ukudla umphefumulo, ezingakwazi ukuzidla isoul. Isoul ayidlile. Haleluya sabantu. Kodwa into ehlwa yintoni? Inyama. Kuthiwa dust you are, you shall return to the dust. Because mawuhlasela uSathane ahlasela enye ihlasela lithe idust. That's why inyama kufanele ivithike. Uhlasela inyama, inyama umhlaba. And abantu bayazibuza. Haleluya sabantu.
Yayeka haleluya ngiyavuma kwixesha lami liphelile wazalwane sebenza iphezwa ndiyekile mase ndiyeka leli wazalwane uba ukhona umuntu ofuna uYesu ufuna uhamba noYesu ufuna ukuphila noYesu sicela nali ithuba lithathe uzangelele uYesu ungabi phakathi kwethu kanti awamkelanga uYesu ngoba uYesu nguye ophilisayo nguye osindisayo ekufeni nguye owenza abantu bangangeni esogweni nguye ovalayo abantu abayesogweni abakhumbuze ngezulu abasezulwini abaphilisa impilo engcwele Yesu ozizinto zonke elithilisi bonke abamamkelayo wabanika igunya loba babe ngabantoni babe ngabantwana bakaThixo abakholwayo kuye incwadi kaBaleyo ekaJohn John 1:12 haleluya wazalwane uJohn 3:3 yena uthi inene ndithi kuwe uba ngaba umuntu akathanga wazalwa kabutsha ngeke abungene ubukumkani bamazulu soza kubona uzalwa kabutsha kanjani umuntu uzalwa kabutsha ngokuvuma uYesu Kristu abhabhatiswe ngamanzi amkela isimo ingcwele abesidala sitsha kuthiwe into zakhe zitheni ezindala zidlulile into zakhe siwezathini zababa uYesu uthi ndime emnyango ndiyanqonqoza iRevelation leyo 3:20 haleluya ndiyanqonqoza ofizwi lami awuvula umnyango ndiyongena kuye ndihlale kuye ndidle naye lo muntu adle nami haleluya amen uYesu axolela isonto amen kakuhle futhi Izenzo 10:43 haleluya my God bonke abaprofeti bayamngqinela lo ukuba ngegama lakhe bafumana uxolelo lwezono abakholwayo kuye mighty God nawe uyalifumana uxolelo xa uthe wavuma ukusindiswa xolelo zono zakho zonke wakwazenza noba wakwabulala umuntu noba wakwathakatha wadlisa umuntu noba wakwawisa imoto ebusuku abantu belele wena waqabela izinto waphuma emzimbeni wawenza izinto wayothakatha noma bayisangoma siyaxolela lezo zinto haleluya bawufuna ukwamukela uYesu Kristu ungasiphakamisa isandla siyivale lento nawe uzamkelele uYesu ngoba ngokuguquka komono yedwa kuba khona inhlokomo novuyo emazulwini haleluya Luka 15:7 haleluya bazalwane ngakabongwe kuYesu xa engekho umuntu othatha uYesu namhlanje siyambulela uYesu usekhona umthathile namhlanje sizele sihappy ndishumela ndihappy umsebenzi wenzekile